Anyang aki din! Nagkapunsamad dito'y balay day dyan nakamotor a Bombay. Wan lakay, apay aya. Imutang ka manay? Pagpuunak. Di nakmat nga rin ikan iti kwartak. Utang ka lang nga utang. Siyak mo tagbayad! Sigurado mo bayadam, tadya kung kaya tagbayad ito utang mo. Uray pa'y maipabarangay ka kung naktumait. Baybayan kan. Pagpuunak ko naklangaro dun. Iso asigurado nga danto pagbayad ko. Tanya ko matilakom. Bangus ilakok ka dagiti karuba. Bangos! Kano lagado ti aglaklako iti bangos. Sa bali a klase a bangus ti ilakok. Dahi tay boneless. Awan pa ti aglaklako dito iti kasta. Andiyadyar aribongbongan da iti waiting shed. At na siguro ati gwapong artista ijay. Ay! Asino nga artista? Tamapan ko man kitaan? Kat mapanta tapno maamuan no asino tayo tang artista na. Wan man, makakita mo lang nga iti artista. Intan sakpya pumano tayo tang artista. Agpa-autograph man. Katuan nagadungag pa'y suti tao ijay. Ampay, asino nga artista tayo tang aribungbungan nyo dita? Uy, umay kayon! Gumatang kayo iti lakok! Kunam nga artista ni Magaya Maria day tar aribungbungan da. Aguray ka. Damagan tanoan niya ti ilaklako na. Tanagat tagatang namin. Maria, anya day talakom? Boneless abangos, nalakalaang kanananam. Iso akitaan nyo, nagado ti gumatgatang. Bangus madan ti sindami di kalman. Ramanak man day talakom na talagamit lang anaimas ako na. Wana, buy one take one. Oh, buy one take one? Madi ka pa My God, gumatang ta. Padasan taman tiyang siday di boneless sa bangus, nana. Sayang, saan ka agimatang? Naglaka tila ako ni Maria Abangos. Nalakaya mo't, kat no nagngina. Buy one take one? Kan ado tinang ibaga at talaga na imas dayala ko na. Subla-sublam di tao si kanana. Kastaya. Iso nga imbes sa mapan ka di tatalipa pa agumatang iti sidain nyo. Mapan kan gumatang iti ayan na. Adayo ang nalaklaka. Ngam di tinapang adda purmalin na. Sige man laangan. Mapanak man la gumatangan. Adapay ka dinabati ala ko, Maria. Ay, awanan impareserve talaangan day tinana. Gatang kun tanay awan si daan mainton madamdam Ay, kasano ngayon tinagpareserve nana? Bay amon, unaan naklatan alakwan, si kakit dimot, kasla saan tanga agkaruba. Sige man laangan, mala, gatangan yung arodan nana. Kasta anya itayon ti promo na buy one take one now, buy one take two. Buy one take one laang nana, unay matan, anya lakit din. Nagado ti gimatang itilakok a boneless abangos lakay, naipaibos ko amin. Wan nga rod, mayat sang agpaisua. Kadwa anak tumanin ang mapanagala itilakok Kaano ti plano? Inton bigat man lang San ka ngagpapautang tanay nagrigat agsingir? Ay talaga sa anak nagpapautangan niya. Kaslaeng ko nam na da umutang. Ura sino pa'y detang umutang? Saan ko nam? Labsan ka pa dito balayo Nagapwamanan.
Kat di ta waiting shed. Napanak imatang iti sedaan mi. Anya ngay day taginatang mo. Boneless abangos. Yala ako ni Maria. Di ka lang maumumamot, ngagsidsida iti kasta. Kat isumot tinala kamin. Apay, adomanan ti agatang. Ay nawan. Kunak ngarod nga isunsamot ng ti pagbaknangan ni Maria si kanana. Aya, Wen, tani, umad adulat tati customer na. kasta ka day. Sige nana, panawan kamay. Tamapan ko man lutuin dati si daan mi. $1,000. $5,000. $10,000. Ay na. Ay bakit bumaknang tatalagan no kastoy. Ay mariknak. Ni, si kamot ti para bilang itinaglakwa kong lakay. Katanyangay, kastoy ti trabaho ti accounting officer. Accounting officer ka lang kanya, kat dinak matulungan naglako. Katanda ka mataparala ako. Di ka pa'y mapanagtrabahon, nakailad ka latan ngagmalmalam. Urahim laang ang ti panagsangpat ko. Iso da ito iti trabaho bakit? Para bilang iti kwarta. Ay na. Ay, naglaing kan. Idi mangrugrugiak pa ilaang, kusi-kusilapan nak. Sa ita, para bilang kalaangan iti paglaklakwak. Ay, ingkagluto. Anya mo ta pagluton lakmatan. Ingkan na. Kasto yan na bambanogak. Ingkan na. Sus. Pidutan naman niya sinilasan. Uwan, mabanakon. Amom, nakitak ni Maria kinilakay na ili itay. Kat, anya ko mano nakitam ida. Mapanda ka nag-deposit iti kwartada iti bangko nana. Saan dama pan umutang? Kunakken ka bumaknang dan gabi iti panaglaklako da iti boneless na bangos. Ay, aglako aksamot ah. Ha? Tuladim ni Maria? Kat, tapnusan lang nga iso ti bumaknang. Kasta ka mat, agtutulad ka na ana. Idi naglako kiti barbecue, naglako ka mat. Idi insardeng kon, insardeng mo mat, anya ka mat. Kat, awang mo agatang. Mang panunot ka mat, ay iti ilakom na ana. Awan originalitim. Ni, anya diyan aramidan yun dito nana. Kasmat ay ti umay mo aramidan. Umay kayo matagala iti ilako yun nana. Katuan, agpadpadatan tun ay iti ilako no kasta. Abay dakas, saan matkit di ah? No buy one take one tilakom. Siya, aramedak a buy one take three. Nitan na panan, inun-una anak matan. Agtutulad abakbakatan. Anya lakit din na ito ay akaarobak. Umay kayong gumatang, boneless abangos, Ha? buy one take three. Umay kayong karuba. Ne. Ninsamot na naising da taglaklako di ta waiting shed. Bakit? Katuan lakay, iso. Ne. Inununaan na kamutan. Wan nga rod. Sa dino ngayon ti paglakwam. Kanay, nag-displayan na matanda ta intero a waiting shed. Bakit? Kat ijaya ko na igid. Si Kan tinaipaigid. Umay kayo, nakaselti lakog ita. Nakasil ka no, bakit? Iso amapan amin dagiti agatang ijayan na. Awan sa timalakwam ita ah. Buy one take three, dahito lakog. Iso nga umay kayo. Ha? Ay, agasam ngayon dito, bakit? Nakasila talaga. Buy one, take three. Sos! Dahito'y laeng tinaglakwam, bakit? Coins? Sigurado ka? Ay, nagado a paglakwan na, ijay pay abay ko. Mas dawa ka.
So nga amin a customer ko, napandagim matang kankwanan Madya talaga ti ugali na dahi takaruba. Kaslasan kayo nga gayem. Di lamang panunot mo titi sa bali a negosyo na. Saan ka di mat nga ugali na dahi jay idipay? Katuan, naapal nga min day dya karoba. Anya laki din ita karubam. Siya kunti umakar iti paglakwan. Jayak langan sa bali a barangay. May mayat pa'y bakit kastan taramidam. Ay, awanan, di ka kumpitin siya. Wan nga rod, pimanawan ni Maria dito waiting shed. Kukwak amin na customer. Anya lang ti makunanakin ka na. Malaksit ta tinulad mo tilako na. Inaagaw mo pa iti paglakwan na. Anya ngay ko matimakunana, kat adak mat dito yan. Ngala, gumatang nga ro din tilakom nana. Anya tayo jay promom. Buy one, take three. Wow, yawan ti kasta. Aha, anyang awan. Kat no iso ti pukpuk ka mo. Strategic lang mat na di Sa anak nga ro din na gumatang. Panang loko mo ti taon. Adakan dito, iso agumatang kanay. Awan ti buy one, take three na. Malugyak mo ta na. Kat isumad nga min ti pukpuk ka mo. Kunak lang dayjay. Sana nga gumatangan. Gumatang ka, wano ipabarangay ka. Anya? Tabi niya pa barangay lang ay. Namin ano ka nakita nagpor iti basura ni likod ti balayaw. Ay, may parit na ita. Anya? Ay, sige, gumatang ako. Gumatang kayo, ni tilakok abangaws, boneless. Paray, umay kan gumatang. Ay, jak kaya ti gumatang itilakaw. Apay, di mo kaya ti buy one take try. Ay, oray pa man by one take 10. Jak lata kayat. Nagalsam mo na itakilikilay. May istinay talakaw. Anya nagalsam. Ay, talaga mo tanalsam. Nay kapigsaan na pay. Ha? Kaya't mun samot apirjan na tilakok anya. Hapa, may mayat ani Maria ti paggatangak. Apay nga ngay makar ngamin ni Maria, aya. Ay, awan ti baby ang kukan ko ana. Sa dinaw, ti makaran na. Hindi ka mau. Na, Damagam makanyakon. Panaw! ay. Umay kumain subli dito ginatang ko ala ko yun, nana. Ha, tapay nga isublem. Nakalalsam. Grabe. Nabayagsan dagito ala ko. Expert sa amatan. Anya nga expired nga ibagbagamot. Isublik, tamanog sakit itiyan ko. Mabalin ayamo ti kasta, basta gisublay, no return, no exchange. Ay, nakasta sana ko na gumatang itila ko yo. Mapana kung gumatang itila ko ni Maria. Ala, nagadutag gatang itila ko Maria. Sinunod na kan samot yung dagiti customer mo. Katuan, kita ang amin. Ay na, Uray madayo ka, sinurot na kalata. Pod na day ta, kaday nga ilako ni Nana Ising. Awanin tagatang ken ko ana. Luklukwan naman ti tao. Isumot day ta timang mangag ko. May saka biktima na. Saan na maulit gumatang akpay ken ko ana, Maria? Bakit? Sinurot na ka man ni Nana Ising. Imay mo't naglako dito yung abay mo. Wan nga ron, imay manan imabay ti awanan pain ang bakit. Awan sa kanong amin dagatang ijayan nakit. Na, tamapan ko man kasarita. Kumpruntara mo bakit? Saan ka matanagan? Nupungutan na ka. Umayak aganawa. May kayon, gumatang!
boneless abangaws. Important na ito. Apa yung sinurot nakmanan dito nana? Nay, sursurutan ka ayabat. Awan siguro ti customer mo dyan niya. Iso sinurot nakmanan dito Hoy, excuse me, Dabiana. Saan ka sursurutan na niya? Nita, uyawan nakpay. Aglakwak dito kat saan nak amabalin aparitan, maawatam. Kunamot lang asino kayo nagsasao. Boneless tumutlang, day tagong nyo. Ha? Anya ti kunam? Day tagong nyo, boneless kunak. Aglablabos kan anay ko? Aping agtong pa kayo matanana. Agdal na kayo man. Aping nagpatinga ka matandi talakay. Agpaigid ka tani. Umay naksagudan. Padasam apungutan ni bakit kunana, tamakitam. Ay, saan ka makibiyang dito Apay kumasan, awan originality mabakit. Agtutulad ka. Agpanunot kamot itibukod mo ang negosyo. Dito pag tinulungan da kaon. Agpapada kayo la tabatsoy. Nagsaw mo ti boneless ti agong na. Nauyaw kayo la unay. Asino ayate muna ang naguyaw? Si kamot Sardangan na kami man surut-surutan na naising. Mang panunot kamay itibukod mo ang negosyo. Nyan lakit din ito ya karo babakbakitan. Sardengan na kami atulad-tuladan kan surut-surutan. Maawatam! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sige, panawan kayo pala dito Agsarsarita kayo. Mapanak pa lang dyan abanda, Dobby, Carlo. Sige lang, Ana. Anya ka matandobi. Sigurado ang nakadlawan ni Ana nga agim-imon ka. Kaputa mismisuutamot ngamin. Nasaya at mat. Anya ka lakid din ay Adobe. Mala, umay ka nga rudat. Intan agpag na iti day banda. O sige, Carlo. Kayat ko dayta. Kayat ko ngamin. Dua talaang nga agpasyar dito'y parke. Anya, kat no sigat inangawis kini Ana a best friend mo. Sa ita, kasta ti pakitam kanwana. Anya ka lakid din aya. Ay, basta. Napanunot ko ngamin nga ang mga no agawon na ka no kanayon ta akadwang agpasyar. Anya. Ni, si Mangput ka magayaman, Ana, ading ko. Apay, naumadagos, dagiti agayan ayat ang nagpasyar. Imo na ako na nagawin manong. Makapa-opi mat ngamin ni Dobby. Anya? Anya nga upit ibagbag amading ko. Out of place sak manong. Ngamin, nakamisuot mat. Ngam nakaisam, itay imadayo akadakwada. Anya lagi din. Di mo't isupay amis mo aya, tinangawis king ka itay bigat. Ay na, am-amo kong dadya gayam ko. Mawata kong tigas tiyatig na. No agmisuotan, umadayo akong kadakwada. Kaputa agat atap manen. Anya? Nagalasmutan nga iti aramid na no kasta. Apay, pagatapan na kayo nga raw, di ti kayan ayat na. Apay, awan ka di ti panagtalik na. Tsak man mat mawatan ti ugali dadya gayam ko. Ngam no dan duma, nasingpot ni Dobby. Jayla na labas sa kinaman nag-aatap na, tinagmading o ugali na. Naimbag abigat mo, Ana, gayam. Ate inyagan kayo iti inlutok nga aros kaldo. Meriendaan nyo kinimanong mo. Kastamat gayam. Nagpintas mo tanda ta isam mo. Agyamanak nga. Alaam nga rodan dahi ti malukong. Isublim tulatan inton maibos. Alaam mo tani nadagsan. Ay na, agyaman Dobby. Ay, sumra ka ba yan? Saanan? Inton maminsan tulaangan. At dapay nga minaskan nga aramidak iji balay. Ala ang arod. Agyaman dito inted mo nga aros kaldo gayam. Awan anyaman na. Aywan gayam. Sorry
Peace offering ko na ita. Amok ama diti impakitakan ka edi kalman iji parke. Nyalaki tingamin da jay arik na. Ala, bayamon day jay. Basta kontrolem ti kas jay adjar mo no sa bali at tao ti kasangom. Amang ano at tan tumang tutupkin ka gayam. One friend. Sige nga ron. Inako. Magaw ka nga ro dan anak ko. Mabisiin ako. Anya lakit din nanang. Apay, mabisin kayo ka din adagos? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangaldawan tayo. Awan pa'y ti magao. Kat no nagbanglo ita iti ilot-lutom nga arus kaldaw. Isuti ko nak agawam. Naangot niyo gayam da jay nanang. Pasensya kayon. Impadigok mo't amin ng ije balay daana agayam ko. Peace offering ko ngamin da jay. Day ta ngamin. Nagalas ngamin ti kasta nga ugalim. Managatap kalaunay. Nanang, agasam mo ngamin day ta. Pagatapam kit din ti mismo agayam mo. Ay, agbaliw ka nanak ko. Ngamin, ang mga numapukaw mo pa'y ni Ana ang nagsaya at agayam mo. Apay ka na kami suot ka man ng dobe. Anya laki din di kas tangaramid mo. Anya ka di ti parikot mo. Kasano? Pag may saan takmat gayam? Anya ka di marinday tanga ibagbagam. Kasano kat uray ni nanang? Kat ni Ana agayam ko ti kanunungan na. Kasla isopay kit din ti anak na. Apay nga minaya. Anya tinapasamak. Naistoryak ngamin tinapasamak iti Sabado. Kat nang tedak iti arus kaldo iti balay daana. Kat sakit din tinungtan na. Ay makapasuron. Anya lakit din. Saan ko makagsaksakit tinakam mo, dobe? Dumngag kamot ngamin iti pamagbagaan. Ay, diya kamukan ka! Di ta ka man langan! Ingkan dyan ni Ana! Manin po dito! Isang di pagbali na manobya! Isugat na kayong arugan bakla pa'y laangmag! Na, anya ka lakit din, dobe? Kumporme ngay bagbagam. Nakababain lagi ta ngay pukpuka mo. Agsubli ka ditoy! Agsarsarita tabay lang! Dobe! Ading ko, mabalin ka ding agsarita ta. Wala manong Alex. Sana bale. Nalpas kumatan tala ramidak. Apay ka di? Adda ngamin madamdamag ko kadagiti kakalugaran tayo. Diyak magustuhan, ading ko. Anya ka di day tamanong Alex. Mabuti ang aksan. Nakasariseryoso ka mata na magisarasarita kanyak manong. Sa anak namin, ana iruwam iti kasta. Ay, diyak lamon, ading ko. Nung makaisam ka pa, numamuam, tinamwak, ading ko. Anya laki din. Iba ka mga minan, amanong. Mariribo ka na kadagita nga ibagbagam. Iwarwaras ti gayam mo ani Dobe, nga inagaw mo tinubyo na ani Carlo. Anya? Ay! Sana puno tayo tamanong. Ay, sungpatak no anyaman dagiti sana pud nung inwarwaras ni Dobby. Sungpatak! Nasayat mo't nasabat ka dito'y kalsada, Dobe. Apay ka di manong Alex. Ada ka di masapul mo kanyak? Talaga nga adda, ading ko. Kaya't ko ang malawlawagan, nagiti warwaras mo, may papaniti kabsat ko. Apay, kaguram ka di ti panangiwaragawag ko iti buyok ti kabsat mo? Ay na, Jack lapang panunutin na babae ka, dabya na. Tinutupang ka ko man. Ay, panawan ka man lang. Nyalaki din na yan dati yung tao. Hoy! Saan ka akabutan ha? Agsubli ka ditoy! Agsarsarita ta pala ha? Sana ka mabutang amang iwaras nga agagaw ti kabsat mo! Inagaw na ni Carlo ang nobyo! Darap ti kabsat mo! Apay yan manong Alex. Uray ka matilamang mas sa simungad. At ka di parikot mo? Dahil man na dabya na gayam mo, ana. Talaga nagtangsay. Iso lang aro din tinakabasol, nakarit pa lang man.
Api nga minayamano. Nagsarita kayo ka di kini Dobby? Oy, nagsabat kami itay ijadalan. Kinumprontak ka po kadagiti mangmangag ka. Kit nakarit. Inagaw mo ka no tinubyo na. Impokpok ka na, aderrep ka na. Anyan na dya babae? Intun kwan, nakasapul iti mang tutupkan kwa na. Kinapudno na ading ko. Nagtep-tep pelak lang. Ngam talaga kayat kukuman at tutupan daya babae. Nalalala, baybay antayon ni Dobby manong. Agsardeng tumatla siguro no maumang agsasaong. Saan nga isuti pa kayo sa stressan tayo? Dasaya at tadakan anak ko, kaya't ka man akasarita. Inton madamdaman to nanang, nabannog ka na po iti trabaho. Itan ti kayat ko, agtugaw ka di tatag sarita ta. Dinakman likliklikan, nanang, talaga ka di adi mo kayat ti dumngag iti pamagbaga anak ko. Urayam ka di pa'y nga damang tutupkan kagapo iti kasta nga ugalim. Anya lakit din ayan ni nanang. Anya ka di na kita nga ibagbagayo. Kaslamutan na danagdagsan na nakabasulak, idinto ta siyak mo ti inagawan tayo tinobyo. Day ta mismo, ti kayat ko nga ibagakan ka, Dobe. Ha? Apay, adaya pamanaknak mo, itikas jay nga iwarwaras mo? Kuha na nang. Adanto pangasim kumamot, anak ko. Ikatam ti kasta nga ugalim. Di mo urayan ang mapukaw mo tinubyom, sakbay nga agbaliw ka. Hoy, saan tao mapasamak day tananang? Ay ayatan nakunay ni Carlo. Di nakabailan ang mapukawak itibiyag na. Kasta mo lagayam, apay nga rod akasta nga iter aramidam. Awan, kahit kulang nga umay nakay-ayoan akas iti sigod. Ay, jak amukan ka Dobe, panagkunak, saan nan nga aramidan ti kasta. Nakarong amin da ito inaramid mo. Amom ka de, amabalinda ka nga idarong gapo iti kasdi nga iwarwaras mo. Saan da nga aramidan ti kasdi nanang? Nasingpat da Carlo kan ana. Bayan nyo, medyo isardang kunto ti agsaw kontra kadakwada. Anya? Ay, jak amukan ka, makaamo ka man laangan itibiyag mo. Kada sinabat nak dito'y dalang nga agturong ija balay mi Carlo. Amang ano makita na taman ni Dobby. Kat kumporme man ditan di pag-ana. Baybay ano anya ti kayat na nga ibaga. Makauma ti kasjay nga aramid na. Kat, anya ti planom itangay. Api akas ta ti bagbagam kanya. Kinapuno na. Nauma ako ni ti kasjay nga ugali na. Isu akayat ko na sinaan. Anya? Kat, adakin ko dayta. Kinapon na, gistay tinutupan ni Manong ko. Naimbang ta nakapagtipol ni Manong. Bayan nyo, ikakman iti pagnakman na. Sigurado nga iti kastoy nga aramidag. Kat mangirnad mo tanda dya babae. Ay, kat makamu ka na Carlo. Nasyak, baybay akpilaan. Malaksid no san nga agsardang, tama nga no mapasubsubak na tan. Naimbag nga oras mo, Ana. Friend, mabalin ka di nga agsarita ta? Anya pa'y latik addam nito'y balay, Dobby. Kalpasan na sinarsarita na kalagiti tao, kan conformity linawlawat mo, at daka pala dito'y. Kwa ngamin, Ana. Impagarup ko, nag-agawom ni Carlo. Gaputa na singid kayo iti tunggal maysa. Ngam, pakawanan na ka din Ibabawi kun amin dagiti imbagbaga kadagiti tattao. Basta pakawanin nak. Nyalakit din. Jakayat agumura ka. Sana nalakati pa nang ibabawim kadagiti balik ka sa naisawang mo, Dobby. So ano ita? Baybay anak pelaan. Bayan tapay nga umimpag ti sugat nga impay mo dito pusok. Pangasim ka din, Ana. Pakawanan nakmatan. Gaputano saan? Nalabit nga isinanakmatan ni Carlo. Tsaka ba alam nung kasta di mapasamak? Awan pa kibiyangak, ti may papan ka na kayo. Basta siya, bayaan pa yamang lipat
Masaya ta si Mangpet Kandobe. Adda ni Carlo J. Salas. Itay pa'y nga agur-oray. Kaya't nakakanaw ang makasarita. Ha? Agpay nanang? O sige nga Rod, inakasarita ni Carlo. Nabayag nga min asan ngayon imay dito'y balay. Kailiw kung tinobyok nanang. Ala, ingka ni Jayan na. Inak mangisagana iti pagsasangwan tayaw. Adoy ti merienda, agpalabiis kayo pa'y. Agyamanak nanang. Sige nga Rod, panawan kayo pa'y ditoy. Siya kundi mangkarga iti basom, Carlo. Saan Dobby? Kahit kung agsarita ta. Anya lakit din, Carlo. Apay, mailiw ka kadiunayan kanya. Kahit kung ibagaking ka, alipatin na kon. Agwin na swasta pa lang. Anya? Hindi na kumamo trabaho ni iti kasta. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Nauma akon, itinalabos akin naman agatap mo. Anya? Pangasim kumamat, Carlo. Ikanak pa iti may sa agundaway. Ikarig, agbalbaliw akon. Ipagitan pa yung umuna. Kindipindin ton, no agsublinto pa iti panagayat ko king ka, uno saan. Anya lagi ti gaminan ti kastoy. Wan, Carlo, agbalbaliw akon. Kat pakawanan nak kuma. Nasakit ti panangisinam kanya. Namawatag na puta pasol ko matlaan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Arlene Gomez. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya Laki din! Nadamagyo ka din, nanang? Ti Anya Rime. Natakawan ka no mo ti balo akaruba tayo. Ni Edgar ka day tinakdaka maatum anak ko. Nya lakit din ni nanang. Asino kumapay ti dadumakat isulaang mo ti balo akaruba tayo. Na, agsalsalod sudak laang. Kasta mo ti isungbat mo. Anya kalakit din aya. Ni, nagchinelas kayo mo't nanang. Sarino ti papanan nyo. Mapanak iti ayan di uncle mo. Anya ti aramidin nyo ijay. Tumulong hak anak ko. No kasta, am-am mo yun o asino ti agtatakaw? Secret. Di takan panawan ka pa'y. Mapanak iti an ni Edgar tagsarita kami man. Agtugaw ka artise. Agyaman aklaunay. Ay, anya kami ng tigagaram. Putno ka day, di nadamag ko, natakawan kayo kanaw. Wan garod. Nagbakasyonak laang iti duangal daw. Iti nagawadak. Awan matan ti flat screen at ibig. Agraman ti daduma ang inginaan agamit ko. Tinakaw dan. Ada ka di suspitsayaw. Awan pa'y garod. Saan mo't kaminan nga agkuri ti CCTV dito balay mi? Madati bagakan ka. Sigurado ang makatulong iti panagsapulyo ka na kitang agtatakaw. Ama mo ni Dane, kalugaran tayaw. Tay anak ka din ni Yolanda. Won, idiawan ka dito'y balay mo. Nangag ko ti ungur ti motor na. No sa anak nga agbidot, rabi iti sa badulay jay. Amo mo't siguro, no anya ti kayat ko asawan. Adda tinapatag nga ibagak, mainaay ka dagiti nagtakaw iti balay ti kaaruba me, kapitan. Bagam nga rodin no anya day taktis. Adda ti posibilidad ani Dane, nga anak ni Rodelio, nga asawa ni Yolanda, tinagtakaw iti balay ni Edgar, kapitan. Ha? Kasano mo na ibagam day ta? Ungor ti motor na tinangag ko, idi sabado ti rabi What? Ungor ti motor ko na. Wow, kabisadok ti ungor ti motor na katday tao. No kasta. Di mo nakita ti tao nakalugan iti motor nga ibagbaga. Anya laki din, kapitan. Saan ata nasipngat nga raw, nga masiguradok ang motor ni Dan ni Dayjay, kapitan.
Anya di sa istoryahan ng ti Gladys king kaytay, tatang? Natakawan ka no ti balo a kalugaran tayo danay. Ni, kano pa tatang? E di napalabas ka nung aldaw. No kasta, in Ranada, iti nagbakasyon di lakay. Isa mate, Adda ka diti suspekda, tatang? awan sapay mate. Saan ka nung agkor di CCTV di balay na? Ngam sigurado a kalugaran tayo madlang tagtatakaw. In timing damot tinagtakaw. Sigurado day tatang. Amang ano na bayag asip-siputan da ti balay di lakay. Idi naamuan da nagbakasyon. In Ranada mo tang, di nagtakaw, di balay na. Daka diti anak mo, Rodilio. Apay ni danay, kapitan. Kaya't bilang nga makasarita. May papanitian niya, kapitan. Dangamin din lang ito daw king kwa na. Nang ito daw. Iso, ti pagsuspitsaan na nagtakaw, iti gamit ni Edgar. Ha? Anyi? At sino tinang ituduking kwa na, kapitan? Saan nga agtatakaw ti anak ko niya? Imposible matinday ta. Ruar mo, ti anak mo, ta isaw ti kasarita may. Hindi sa ba daw, kat ungor ka daw, ti motor natin ang ngagnitisay. No kasta, nitisay tinang itudoy tinakaw. Ken ungor lang ti motor tinagbasaran na, kapitan. Mabalin na yan, matikasay. Ayawan. Saan ang nagtatakaw, kapitan? Si Kamay, ti into doon nitisay. Una hindi ta bakit? Basta mangisurulatan. Nangag na kanunga raw, ti ungor ti motor mo. Kano kapitan? Di sa ba daw, ti rabi ay. Oho, ulbod mo day ta bakit? Ada ka diti pamanagnag mo, sana po no, ti indanon nitisi ka na kamay. E di sa baloy ti Rambi, kapitan, kat napanak iti ilay. Nakibuya kami iti concert. Iso nga parbangon nun ang nagawid kami. Imposible mo't, ti kunana anangag na ti ungor ti motor ko. Amangan mo't no ungor ti sabali ang motor ti langag na, kapitan. Wano saan? Amangan no inararamid na lang deta nga istorya. Sino si kadwa man na panagbuya? Tinubyak, kapitan. Nakita dakmot lang ni Kagawad Gusting ijay. Na, kagawad gusting? Ni Kagawad Gusting di mang panagnag nga wanak dito lugar tayo di Sabado ti Rabi, kapitan. Tanagbuya kami kat nga ro diti concert, itinubyak. Anyat masapol mo, Rodelio. Imayak, takayat ko dalusan tinagan ti anak ko, Edgar. Ha? Iso ka nung amin tinto doon iti siya nagtakaw dito'y balaybaw. Imayak, tatnulaw-lawag ti amin. Awan ti danay dito'y lugar tayo, idi Sabadaw ti Rabi ay. Tanagbuya da iti konsert. Kaya tasawin da ita, saan nga iso tinagtakaw dito'y balaybaw, Edgar. Ang nangagkano ni Tisi ti ungor ti motor na. Na, ungor ti motar. Apay, umanay da ita nga ebidensya. Tamno ito doon na ti anak ko. Atensyon seeker, kan pabida talaga da ita abakay. Anyalaki, Nagpatulong akmatkit din kadagiti karubak nga dati CCTV na. Baring adda ti maala ti CCTV na. Tapno malawlawagan kumamutan ti amin. Kantapno saanan ang mapagpabasol dagiti inosente. Hawanan kay ti 26. Na, apay ka diaya. Saan nga agtatakaw ti anak ko? Tapno ibagaking ka. DJ ka day. Nangagaw ti ungor ti motor ti anak mo di Sabado ti Rabi, Rodelio. Ayan laki din tisay. Ungor ti motor lang tinangag mo ang pinabasol mo dagos ti anak ko. No ibagakan ka, akabisadok ti ungor ti motor ni Danay, ada ka di maramidam. Ni Dani lang kaday ti kasi ti motor na dito'y lugar tayo ha. Sa maysa, napan nakikonsert ti anak ko idirabi iti Sabadaw. Imposible matibagbaga ba? Ay, basta! Hoy,
No kaya't mo tagpabiday kay balaw. Di mo iraman ti anak ko, Sige, May salangan ti may bagaking kawan. Mapalit na kan mintumot lang inusinti ti anak ko. Itapay lang kitagsagana kan. Haddan total daw mau. Sana sakti kas naman. Aniya? Niya nga. Ay, agar aramid ko iti pagparparikutan yun, Nanang. Ungor nga ron ti motor ni Dani, tinangag ko remay. Anya lakit din, Nanang. Ipilit yu pa'y laang mat. Kabisadok nga ron ti ungor ti motor na dadya tao. Ay, nananang, agpanunot kayo pa'y mansakbay kayo nga agsao. Apay ngamin ay akontraan nyo ti bagbagak. Di kay mabutang no da kayo ti demandada? Nalaing kay unay nga agpabasol. Amok kayat yu lang ti agpabida iti balo akaruba. Isu nga oray saan kaya sigurado, ibagayo latta. Ay, kontrolom dahi ta panagsasaom rimay. Mangag dagiti karuba ti kasta nga ibagbagam nakababaen. Diri mo artipod no, kayat yu lang agpabida kini Uncle Edgar. Ay, kitaan nyo ang mga ano dahi tan ti pakaibaludan nyo. Pakaibaludan mo adagusan ti bagbagambot. Tap na ibagak kada kayo, o manay day ta apakaibaludan nyo. Anyan lakit din ayan, Nanang. Da ka din na panapulis ije balayaw, Edgar. Adla, Kapitan. E di pa'y napalabas ng aldaw. Magan ba't no nakasarita na dya atisay kadagiti pulis? Saan mo't kidi, Kapitan? Diyak mo't lang imbagbaga kadagiti pulis timbaga na kanyak. Tadyak amo no pud no nga ta, huwag no ulbud na laang. Dasayat magkaroon, nukas ta. Uray siya. Kalpasan ti panagsarita mi ni Danay. Kahit agdwa-dwa akmat lang, nupod no nga ta di imbaga na. Wano agar aramid laang ti istorya. Huwag nga rod, Kapitan. Kinasarita dakmo't laang ninanang na, Kapitan. Uray lang ni kagawad gustay. Ta iso timang panagnag nga inosente ni Danay. Importante lang sa ti bagay ti dayay kagawad. Kumusta ngay? Anya tinagsasaritaan nyo iti barangay hall anakaw. Ada ka din ni kagawad gusteng. Adda, tatang? Anya nga tukunan ni Kapitan. Okay yan, tatang. Nadalo sa akong tinagan ko. Ti ko na ni Kapitan kat imposible asak tinagtakaw. Ay, nambaglangain. Makaangas mo't langan datahaw. Ay na. Ay. Una, tatang. Dayjay tumot at isit agparikot itaramidak, tatang. Ha? Anya ti kayat mo sa winanakaw. Isumot ti idimandak, tatang. Na. Idimandak tapno agnakam. Naglayng agpabasol. Kanagaramid iti istorya tayo dya bakit. Ay, wain. Mayat dahi tanakaw. Kastamot lang ti planaw. Tapno agparikot may. Tiyawanan bain at tisay. Pasensya kayaw, Rodelia. Ay na. Maawatan kayaw, Kapitan. Tinapatag, kat napanagnakan ti anak kaw, nga iso kahit inosintay. Hay, wangayam, naibaga ka day, nga agdemanda kami ba? Nagsaritaan may, di may papaniti dahi ta abanag, Rodelia. Ay, hagyaman naklaunay, Kapitan. Dakas tinaramay, dadyatisay, iso pangasiyaw, tatulungan na kami. Kapitan. Di kay matanagan. Tulungan may ti anak mo. Mayat mo lang, nuwag di manda kayaw. Nasko na may kanitiliksyon ti tao akas kinkwana. Addan ti ebidensya, Kapitan. Ammo ko na sino tagtatakaw. Ha? Meron na? Nangalaam ti ebidensyam, Edgar. Adagam ti CCTV ti may sa akaroba mi, Kapitan. Ada? Naimbag mata, naala na ti rupa ti agtataka. Huwag, Kapitan. Naala na ti rupa da idikim malay at naitigit. Nasipngat, nga mairupaan mi da.
Kat asino mo na kita nga tatakaw nga. Da Fidel ken Noel, Kapitan. Fidel Ramos? Anya? Dagiti kalugaran tayo matlaang, Kapitan. Isumot lagaya makasiti aksyon ni Noel idi nagsabat kami dito dalan. Kaslaad da pa nagbuting na kanyak. Nag-report ka din ka nagiti masiklan. Un, Kapitan. Dalpasen. Imayak takayat kulaang nga ipakaamukan ka, Kapitan. Mapan kayo kano iji barangay hall, nanang. Abay ka now, asinaw tinangi baga. Adda tinangi demanda kada kayo. Ha? Anya? Day ta tibagbagak, nanang. Day ta kinaulbod yo ti pakaibaludan yo. Anya kalaki din mo, anak ko. Imbis nga ipalawag mo na saya at but-but ng nakpailang mo. Saan ka di pa'y analawag kada kayo no asino tinagdemanda? Ti tao, a pinabasol yo ang nagtakaw. Ali pabida pa mor, papansin pa mor kini Uncle Edgar, nanang. Ibirok yo talaga ti pakaisagmakan yo, anya lakit din aya. No kasta, amo yun no asino tinagtakaw, Kapitan. Ewan, katsika, naidimanda ka. Ay no kasta, maibalod akon, Kapitan. Santay asigurado no anya ti ibaga nagiti masiknan. Ngamit ti panagkunak, kahit mabalin ang maibalot ka. Sana nalaka, ti agpabasol iti tao nga inusintimay. Kasi ba ni Daddy, do iso ti naibalot. Gapo iti inuulbog nga istorya. Ay, pagbababaw yakon tinaramid ko, Kapitan. At dati na kay baga kanyak at type mo kanunid ka. Iso ka na ti makakapo. Kaya't mo, ti agpapansin niya'y balaw. Iso nga kararamid ka mo iti istorya. Kasta ka na tisay. Ay, kuha, Kapitan. Sige. Uray di monsong batan ti salutsot ka. Sangwam ti kasam. Anya tirumbang aramidag tapno sa anak ka mabalod, Kapitan. Sana ka nakasagan na maibalod. No, yatras ni Dani ti reklamo na kontraking ka. Nagasat ka. Ngam no ituloy na. Malas mo. Pagbaludan to, ti pagtinagam. Adda ka din ni Danay. Hey, awan ni Dani ditoy. At datin lakad na papilis. Hapay ka, day. Kaya't ko kumaakasarita ti anak mo, Rodilio. No ngayat tras na ti reklamo na kontraking ka tese. Dita nagbidot ka. Ania? Narigat ti mapabasol iti banag, adi mo mo't inaramid. Kasanulangan no namati dagiti masignan iti imbagam, kat ti anak ko tinaibalod, di awanay. Talaga ka di adinak mapakawan. Ay, pasensya kan tisay. Uri aglabos ka dito isang wanak, ituloy may ti agkasaw. Ito sumarunong amin, di ka agpapabasol no saan ka mo't asigurado. Kasi dagiti inosente ang may sagmak, gapo iti ulbod na sa uyaw. Kano kaya't mo tagpabida, hagpabida ka iti nasaya tawagas. Ay, awanan Rime. Talaga maibalod akon. Naturod kay tumat. Sangwan nyo ati reklamo da. Tulungan na kumamot anak ko. Diyak kaya't ti maibalod. Ay, awan ti maitulong ko kada kayo, nanang. Anya ka matan Rime. Kasla kaya't mo mat maibalod ak nga inam. Kasta ti ragsak mo, di nakman konsensyaan na kasta, nanang. Nagsasaw kayo, kasla basol ko pa'y. Ay, na yan. Ay, awagak man langan ni manong mo. Imbaga kon kini manong tinaramidyo. Kat uray iso, awam mo lang ti maramidan na. Nukas tang arod, awanan, maibalod akon. Day tati ganaban nyo, nanang. Pabida kay tumot ngamin. Naimbag kumamot ano pud no ti rumrumor di tangiwat yo. Saan mga rod? Inton sa marono, ngagpabida kay kinang Edgar,
Siguraduan nyo husto ti rumrumar iti ngiwat yo tanay. Dakay tumad lang ti agparikot iti ibo nga dagiti kalukwan nyo. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Beshi, pudno nga ta tinadamag ko. Ha? Anya da ita, Beshi? Ada ka naman ni Mayang i ospital. Ay, wen. Puto da ita, Beshi. Idi pa na minsan nga aldaw nga day jay. Apay, agbugsot nga tan, Beshi. Anya? Ay, ka talaga. Judgmental ka Nakunak aday ta, tanagalas mga mintugali na. Kumbaga, isu dagiti tattao asaan akawalan amakunkuna. Sa bagay mo't kiti Nagalas mo't nga minto ugali nga. Katwan mat, nor arigan, kat adda amin keng kwa tinagalas nga ugali. Ngam saan pa'y amatay da siya, Beshi? Ha? Anya laki din. Simrulaang manin ti sigo ta sakit na. Ti sakit na nga ulcer. Naiina. Na-trigger siguro gapoy ti saan na panpanangan. Isuman, mare. Agmalmalamat ngamin nga agdalatan di takaruba ang makimarmarites tawanan bayin. Hay, kunaklaki din no, agbugsotan. Tamaksayan ko mamod, agiti chismosa kan naglaing nga agsipot iti biyag, takin biyag dito'y lugar tayo. Anya laki din. Di pa lama, apo nagriga tagilunlunod. Nasaya at nagranata bakla. Hinaan naman. Imbagak mo't ka na kayo idin, asa na baklat iyawag yung kanyak. Ano ba yan? Anya? Nagpintas lang nga rutin tinagan ko Purita. Alawanan purita no purita. Anya tibagayo, nana. Sa ludsudak lako man no pudno tinadamag ko. Nga da ka no di ospital ni Mayang. Sika ti kaaruba na, isu nga amok-amom. Ay na, nana. Idi pa'y ana minsan nga aldaw nga dahin jay. Ngamsaan pa'y amatay dahin jay. Una yan. Oy, sika talaga. Salsalud-sudak laang no pudno nga ada ijay. Saan ko adamdamagan no matayan wano anya dita. Ay, salbag ka talaga. Mahirap mamatay ang masamang damo kung nada nga ron. Sa bagay mo't kiti Kat anya ngay ka no ti sakit na. Tisigo ta sakit na, nana. Ti ulcer na. Kasta ka de. Ay, piman mo't ni Mayang. Gapoy ti pan naka-ospital na saanan anak kamaritis iti manong aldaw. Aniya lakit din. Ito ta nakaawit tan. Pangaasim tamangan ka kumaiti husto nga oras Mayang. Ay, wan ka dila kay. Un kaawin, intun kwan. Kachichismisyo karagiti balam amarites. Isula na itati saan mo ang maipangpanganan salbagit de. Ay, aday ta ka man ako nakon. Gaputa pa ilang in hospital nga mo, manaw-ngaw ka manan. Saan akasumana o akastoy no saan akas tataramid mo? Malawunan! Una tumat nga minti makimarmarites. Ngam ti pandangan mo. Una yan. Nita, itultuloy na. Marangrang akton niyaw. Nya. Nawan tinasaya at nga ibagang panawan nak. Sumanao nga. Ngala. Intun adan tuman ti paka-hospitalam. Ibagak tumad day taking kamaya. Anya? Pagsaya atam ti maibagbaga. Ngam kastagi din ti sungbat mo kanya. Taka man langan. Ay naapaw, si kamagaya Mayang. Ay na, nakigtutak pa, nakakita king ka. Si kakit dimot? Apay nagalasak launay? Tamakigtot ka akasta? Una yan. Nakigtutak tatiamok ngamin, kad ada ka pa ilang i ospital.
Nakarwara ko, hindi na minsan pa yung aldaw. Kasta ka na eh. Kit na yung bagman, ta nailasat mo. Kunaklaki din no ipamo. Ay, sayang. Amam si ka? Awan na talaga tinasaya at apanakisarsaritam. Kaslad na nasaya at mo tapan nakisarsarita mo. Apo, kahit kumusta nga iti saksakitam. Mayatan. Mayatan. Naku na ti doktor ang masapul mga anak iti husto nga oras. Di ka pala impamay. Ka mga may. Sige nga min ka oray mabibising ka ka. Basta dadagiti ka chismis mo. Mayatan. Nagadukot nga ibagbag ang bakla. Ay napudno mate. Oray agmalmalam kayong agchismis. Kit okay laang. Sana yang. Malahuston. Nagkaranting mo to. Di na pala impan. Ay, di ka pala gyaman ata. Nalasatam na ita ulcer mo. Kanya laki day. Ay, una yun na ete kastoy mayang. Awan lang aro dun di makukwarta. Ngam ni, at data mo rin di ospital. Uwan nga rod lakay. Ay, isumot lagay masan analawag ti panagkitak ta sumruman ng ti diabetic ko. Awan pa'y di mano abulan di napalabas. Manipod na ospital ka, gapu iti ulcer mo. Sa ita, diabetes manin. Sano da ito yun lakay? Sa payawan makukwarta ta ita. Dahita nga rod gait. Padaasa man pa ilaang ti mapan umutang kadagiti kakabsat mo lakay. Ano niya? Amumutan, awan ti mayat nga agpautang kanya. Wan mayang. Patasik ti mapan mangibaga kadakwada yung tulmigat. Ano sama si kapay lang dito ospital tagdis kitara kiti kwarta. Uwan lakay. Inton makarwarta. Tung palam ngamin ti baga ti doktor keng ka. Pang-asim kumamay, mayang. Oy, Purnita. Adamo man ang tinakita kapos ni Mayang iyepis mo. Ha? Anya timpos na ya? Adamo man ang timpos na nga dada i hospital. Ayun ko mare. Na ospital man ang angga po iti diabetic na. Ay, oh. Hala. Ang mga no isunti patay na nga taa. Matay mo't siguro ang daya Mayang. Hoy, sika talaga. Itang iwat mo. Awan preno na. Ngam, ni Mayang ti kalalaingan ang marites. Kan managapal ito'y lugar tayo. Mahirap mamatay ang masamang damo, di ba? Ay, sika talaga. Isong agbyag pa'y dadya itinapaot ko naktumay. Nalasatan na ti ulcer na. Malasatan naman ang anti-diabetic na. Ay, saan kumamit din Nga. Awanan no isunti patay na. Maikawa na kiti kalugaran tayo. Awanan ti Mayang ang naglaing ag istorya iti biyag ti aking biyag. Kanya laki iti. Daimbag ta nakaruwar kagaya man Mayang. Ha? Ay wala na. Kasi namat, katsan kami unay ang nagbayag iti ospital. Nasaya at ano kasta, kat kumusta ka ngay nga rodan. Kat kasto ilata agpapapigsa akpay. Kat wan agpapigsa ka tapno makapan kamat inton agpa-blessing da Anita iti lugan da. Ha? Anita? Kan adalugan da? Asino nga Anita, nana? May salaang matiag nagan iti Anita dito yung lugar tayo. Nakagatang dangaminan iti lugan da. Kat damag ko, apablisingan da kano iti kabiitan na panawan. Ay sigurado, ado ti watwat ijay. Aniya? Apay akasla saan ka amaragsakan iti impadamag ko kan ka. Ikwa? Nana, nakaap-apam ngamin ni Anita idikat. Kapo iti chismes, asaad apudpudnaw. Ni Nana mo. Gamno pa'y kasta, agpaimbag ka taintay tumakipangan itiwatwat no agpa-blessing da, Mayang. Sigurado dayta, maamuan ni Mayang nga danlugan da Anita. Umapal manen. Ayun amo matanday jay. Nakusel ti apal na tawaran bay na babae. Kap-apa na ni Anita, idi pa'y ka. Iso asinugod ni Anita, balay na. Sana tinumpa-tumpa si ka.
Saan mo ta nagnakam? Aging ga itakit aramida na lata ti panagmarmarites na iti sana pudpud no. Awan na talaga ti bagbaliwan na dayjay. Into lang nanti kinamaritis na. Isunsakit di ti dumaapa ka ospitalan na. Katuan, dagiti saan na panpanangan. Uray mabisbisinan, basta da ka chismis na, ayos lang. Imbis na mapanagluti ti kanina saan mat. Unahan na ti mapan makitis-chismis. Ay na, ugali na daytan sipod pay. Iton masabat mo, ibagam kingkwa na, ti may papanitilugan da anita. Takitaam no di ka mangirnad, no nya reaksyon na. Purita, pudno ka di ti agwarwaras adamag nga da kanon ka barbaro alugan da Anita. Ha? Aywan mayang. Apay, italaam amuam. Nagado ti mang ibagbagang am kasladyak gamin patyan. Isu asin naludsud ka manin Well, pudno, tinadamag mo mayang. At nakabarbaro a blue Hilux da Anita. Brand new ko naman. Anya? Kat, nangalaan da ngay nga tayo tinagbayad da itilugan da? Ha? Salutsudan pa no nangalaan da itinggatang da. Nakagkadlaw saan mo amaaklon ang nakagatang da itilugan da. Saan matakas ta, maring? Amok to ugali mayang. Hay apaw! Intulang mo na talaga da itang aramid mo. Ha? Pakabwisitam na dati karuba mapumintas ti biyagda, nyakan. Saan matakas ta, Purita? Anya lakit din aya. Awan mo tinasaw ka akasta. Orawan na sa ngam iso ti turong dagiti panagsaludsud mo. Nupudno nga dalugan da, kan saludsudem pa ino nangalaan da itinggatang da. Unay kan. Anya? Sika talaga di tao, asa na maragsakan iti success ti karuba na. Hay, nako! Di ta ka man langan! Apay ang gusto tila nga mayang. Ay, maulawak to nyo. Madia talaga tirikrik na. Kasla matalimuhon daw kajakan mo. Nya. Itaidak man pa'y akas to Ay, una yan aya. No maospitalak pa'y ita. Amangan no iso ti ipatay kon. Ay, saan man nakas na tibagbaga mayang? Awanan at isismosa dito lugar tayo numatay kan. Anya? Kan may isa, saan mo nga ibagbaga na ita matay-matay? Tawan pa'y baboy mo. Pangalaak nga itipakan ko iti tao no bilang laang, salbag kamat. No adaman ti salbag si kaday tasan asyak. Mayat kamat manipod na karwar ka di ospital. Ngam ita, kasta ka man eh. Nagmalingarod ti riknak, idinadamag ko ang nakagatang kanuda Anita iti brand nyo ahilak sa alugan da. Anya? Isulakit iti nagmadyan ti riknak lakay. Ay, unay kan mayang. Nailasat mo ti ulcer mo, kanti diabetic mo. Apay, itulok mo at ipakatayam ka ta apal mo iti karubam, ha? Ah, Numadamag mo nga da saksis ti karubam, rumbang laeng amaragsakan ka kuma. Sana kasta? Kasla ipatay mo pa ikit din tinaamuam nga dalugan dan. Anya lakit din. Bishi, nadamag ko nga da kanon ni Mayang ijibalaydang agkakapso. Ha? Apay si kang aking karuba. Saan mo nga mo ti mapaspasamak kadakwada? Sika talaga. Sanak matakas kuan aban bantayam dagiti karubam. Hoy, namuwaklaan kinigurian no. Kasta ka di? Katapay ka nung kakapson. Ay na, agkakapsot ka no. Ta saan na ma-accept na ti success ni Anita. Ay, Anya? katuan. Idinamuan na nakagatang da Anita iti Blue Hilux. Kati sumutin ti nagrugyan, ti pa nagkapsot ti bagbagina. Ay, Diyos mio, marimar garapon. Ay, nailasat na ti panaka-hospital na, gapo iti diabetic and ulcer na. Ngam ti dakas nga apal, ti patay na. Diyos ko, pakawanam. Pasyaren ta nga ta ijibalay da, ta intaasar eh.
Ha? Ay, katwan na. Kaano tama pan? Inton malam, pasyarin taman, tamangan numaudin nga aldaw na ita. Una yan ti dakas nga apal, iti kaaruba aya. Tamabalin gayam nga iso ti ipatay. Uwan nga ro, Beshi. Mailasad dagiti sakit. Ngam apal kid din ti ipatay. Anyalakit din ti kasta. Nay, da kayo matgayam purita. Bakla. Wen, da kami nga rod. Wan, da kami. Amangan nga numatay kan, kat saan da kapay anasarsarong karan. Si kakit di mo't. Pudno timbangan ni Bading. Amangan numaamuan min tulaangan anatay kan, kat saan da ka man la anasarong karan. Isungay tatagang angas ka pa lang, isungay may kaming. Saan man akas na ti ibagbaga ayo? Agbiagak pa itinapaot ko naktumot. Kasano ang may bagam ngagbiag ka pa itinapaot? Kat kaslait patay mo matisaksis ti karubam. Ha? Win nga rod mayang, api akasta ka. Idi na ospital ka, gapoy ti ulcer mo. Nailasat mo mat. May kadwa, na ospital ka manan, gapoy ti diabetic mo. Nailasat mo manan. Sa ita, ti apal mo lang, ti patay mo. Anya laki din. Ala, ipan mo nga rutan. Kaano ti mauding angis mo ayang? Anya? Imbis ang makipagragsak ka, iti success, ti pada matao. Saan man? Di mo maklo na puminpintasan, ti biyagda. Kaya't mo ngamin ka numabalin, si kalang ti bumakna. Una yan mayang. Anya, kaano ti mauding angis mo? Ipang mo. Ampong bayang, ito'y kasasaom na kaya dua amulo nga bakla. Dang-dang ga kaya kusina, nag-aalas na mo na kaya Ha? nagsakit siya pa nagsasauda. Ngam, pudno, mate. Nyangkel mo? Kaya mate, no apay nga minaya, pagsakitan tinakam mo, ti paligid ti daduma tao. Ay, Tapno amaw man niya, saan na nakababain, ti matay, gapu iti sakit. Ngam ti nakababain, numatay ka, gapu iti apal, iti baligid, ti daduma tao. Uncle. No na mo maging matang da anita iti hilax da, di gawid mo kumama iti agtrabaho, tapno oray motor, winno bike, kit makagatang kamay, iti oray second hand Sa nakastang agsaksakilat ng tinakam mo, nga isopay kayo din ti pakahibladam, nga isaw ti patay mo, ay nakababay na itamayang. Ay, Uncle. Ti baligay ti daduma tao, kat iso kuma ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Saan ka nga iso ti gapwanan ti papatay mo? Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.